Ka Meghalaya Human Rights Commission Krasim Kam da Sumutu Persya yang Shillong Civil Hospital bat Klapan Jubab na Director of Health Services MI Ho Regional Authority bat bum setnya ban ai gejing suma ka bastet ya angut ki samla puli ki balaman saujo na gejing ji accident hanihu dangshen. Ka Commission Grapha da gejing to ka Director jong ka Health Services MI ka Soka Jila bat kla hukum ban pelong madoi gejing tokit bat ban IT do ya kai phot ka Commission ha shua ka nyau tari kalangkot aja punriu. Kini kijing simkam ka Commission ka daya hadin bakami haglat pat kubor bagi nong tre ke Shillong Civil Hospital kim simla ai kijing suma ka bakerke ya kita kisam lawat ha bagi dona pedang kijing place nam penban la penti palat sikenta shua ban penkit no Shanasred Hospital la ban kedau ba angut kisma puli kenehu ka samla dari dengan podukai berkesamla Stephanie Shadap kiraman saujul hadin Malaysia tenla kali hanihu ha khatnyau tarik mentau benai bat mentai dang syak suma Hanasred Hospital.